وبغانا ذي السجن يلقى اللي تستنكي النوفا وبغانا ذي وسور يرقد في الناس درسو الحرمة ويسمور عادة الحيط ومداك ولا شقيقة تغتحكوا الجمرة يجايا غدي الخريق ذي تونيس ندك وسما صدفر مدونا ويسمور عادة الحيط ومداك ولا شقيقة تغتحكوا الجمرة يجايا غدي الخيط ذي تونيس ندك وسما صدفر مدونا يماس السفير في السما ضيق الشام حصل مسيك شام الحباس وانتو تصريرا الحكم على الساس وشنوين الحاسب يتسمي من الباسا شوف غتيا وضواناس يحبسدن المواسم شولات الحقيقة الحكم على الساس وشنوين الحاسب يتسمي من الباسا شوف غتيا وضواناس يحبسدن المواسم شولات الحقيقة تسقي الكسيكوني صار عندك استفراني النيل ولو كان دخل البحر ذي ذكرت المواشي ذعش نسلم من كواريه ولي غرات ظلم في شعبي اني خاسي ينطر عادي صور شرمت في شمال الوين ذعش نسلم من كواريه ولي غرات ظلم في شعبي اني خاسي ينطر عادي صور شرمت في شمال الوين مسند غيفروي في سمادي البرنغ في الخليل محبوس مذياب الحبس معايا صرات شو ربي يصرات عارفي سلس بليس سلسلة ولاد الكليل نقفل الناس سرفيس بغسل في سدني السجن وجليل يصرات عارفي سلس بليس سلسلة ولاد الكليل نقفل الناس سرفيس بغسل في سدني السجن وجليل نقفل الناس سرفيس بغسل
عشرة في طومة عشرة في طومك يعيد بكسر شغلي كفرق دي 50 سنة أجل في الأول هذه كاع الصوت نورمالمون سي بون دونك اساكي وذ السينارا كاين دونك سي اكول صراوي فوالا اي بي جي بريفيري ادان صغار ذاكي غير شنو غاساكي ذاكي ني كو دوطر دون دوطر افيش عندها نظام باسكو جي ايتي سوليسيتي Je m'incline devant la mémoire des condamnés à mort, des prisonniers, ويدي موت ندير سوت تباركات ديال سوت نتمانيين. Je m'incline devant vous, qui savez la force, le courage et Dieu s'en garde qui en s'agit pour dire non à l'injustice. Voilà, j'espère que je m'y dis. وسندي في نقاش رصنتي المرصاد لمبا فرش خراب بوين دس العاب يدسن يفرسوق مقلن ثاغيران أين لا صندوق وقفني قيدي قران أوي ذغي حكمان جبت الموندا إمارات ذراوت للي ما زالني لي ويدور نحوي أحيو غيا ذراوت للي جهل ما زالني لي عشان كان النور ويدور نحوي أحيو يوسط الرومان يوسط الرومان يتشرني كوفان يتشرني كوفان سكرت العريس وحاط مدرسة يركب ذلاقي يوالدي دابا عم السقن السنين سقوني يومك دراوت لي هاوي وغير ما زالني
عشاق والمهم ويدوم الحويل يحيوا كرمه نار كلي ويدني كهر الزراني عشاق والمهم ويدوم الحويل يحيوا يا لا 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 وكل تبو يا لا 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 يوصل وعرفات سمعتك الصفوف يوصل وعرفات سمعتك الصفوف نديني غدك فيه يومي سيوف نديني غدك فيه يومي سيوف سلامات سلمان أسيس والخرع يفغانا غتشل يتقدم الأمان سلامات سلمان أسيس والخرع يفغانا غتشل أنا وقع أويك سلامي عشاق والمهم ويدوم الحويل اليوم يا لا 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 يوسف طرفي يسبدد الخوجة يوسف طرفي يسبدد الخوجة يا حمد والقاضي فلاس يكوجا يا حمد والقاضي فلاس يكوجا يا عباس الهوم يوحي مقامه يسكن يكرجوج ويمشي شرع سيبا طعمه سوى فاتموت والراوت اللي راويني كرها نزلني عشرة فالمهم ويدوم الحليل يا لا 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 يا لا 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 يوسف رومي هنويقت في الخير يوسف رومي هنويقت في الخير يا الشيخ حداد يا رزق البشير يا أبغى من سمان يا عفن رمضان من سوس يقول عيني كوينينا يسنى الحد وغيول يسمي يسفل خلا من سوس يقول عيني كوينينا يا الرايا وغيول عارف المرة نكرة جدي السنين والسنين ويبغى تقبيلي يتنغاني الدور نكرة جدي السنين والسنين ويبغى تسديري يتسال هذا تربط نكرة جدي السنين والسنين ما زلت بخيلي أصابر الطيور نكرة جدي السنين والسنين ما زلت بخيلي أصابر الطيور نكرة جدي السنين والسنين ويبغى تقبيلي يتنغاني الدور نكرة جدي السنين والسنين ويبغى تصغيري يتسال Quoi dire? Tellement.
Fermez. Allez. Tout le monde. Encore plus fort. يرثو في الرشيد بيض ولا تسمى في غلال يرثو في الرشيد شيخ ولا تسمى في غلال يرثو في الرشيد سنالي أنا فاتتني ولال اشتياق إذا نعكير يبارك كفاك اشتياق إذا نعكير يبارك كفاك لا 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 في بستور كثرة ولا في رومي نقرار يضربون كل نرى ومعني بدي سمرار يستقسم قليلا هايدا في الكروان اشتياق إلى عتيقي وباركوك يا اشتياق إلى عتيقي وباركوك كمان plus fort encore plus fort بركة الفني الحفوس بركة الفني الجوامع عايدي الفضل مكحوس عايدي الكذب مشمع السقفيلي داين غوصة كتن الليمون جمع اشتياق لينا نعدي غنكون حمل غرام خمام اشتياق لينا نعدي غي ومارك وكذب لا 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 في سكتم أتيا ذكروي صغير فراغي قلتك أتيدك أخفك يسير باش تذكرت حبسه روح لا تقسم له ضوري اشتياق لينا نعتيغي وبارك وكفاك يا اشتياق لينا نعتيغي وبارك
Alors, je vais finir sur une chanson Ino. Voilà, on va la faire. Donc, c'est un hommage à toutes les mamans, à toutes les personnes qui sont ici, parmi nous. Donc, je vois, je pense assez de monde déjà. Je dis que je vais dar bouzmela, donc même pas le mourt, n'agazani ou l'ensef. Encore, oui, lundi, ben, à qui on souhaite une liberté pour bientôt. Et donc, c'est une chanson que j'ai fait à travers de tout ça, de tout ce qui se passe. Et fil اللي كان يزبدني اليوم كنت سيلم إلى قد اليوم. Voilà. يما خاقا خاقا البحر يكدرانا وريلي وامك تنظر يحبس الغربة يزيد النغض الطيران كله رسموز السيف يجني غاثي شرقا أفتكون ثمين بدذا أيما خاقا خاقا تسكتني دمع كتاب دابوك وذل سغيمة ودي زنقال دايلابا ثورة في الاسم بعدا في تركيدي في الأنظار بسم الماء في الزرع مثولي ويثار حملا أيما خاقا خاقا كنت للصور كرانا وركير غورا خليعة استقفايلي في تناطقا حفصني ومشرعة درفرا بيوغانا بسم المال خمر مثولي ويثان حملا Merci à vous, Tanmir Mitzler. Ça fait un honneur. Tanmir Tsamkrat. Article Nizam. Adarti Manuel. Je laisse la parole à ceux qui sont là. Tanmir. الزلف الاول تنمرتي تنمرت توالي تشوف دوني ثمار متسميه كان صافي بليزير صافي شو كير ما كنت توالي كاكي الساقا كنت زرام اسمي كثير سوث 80 81 سوث تفركانت تجميلتي مغناسن دي مغراسن يعني on va exiger on exige la libération de tous les détenus تنمرت نوال لكن نزرا سيزيك كم توثق قبايليت ترفض ملوغ قبايليت
أموسو فراني من تمرتق بيلي خاطر تلاويني قلان قدشنت أتسولا يوثي جراسنت تاقي لا بريزيدونت دو لا كورديناسيون ماكيل دو فرانس مساكاي نزيدان أداليا أديني عوالي سنمرثن ولا سنو نفوز دمقران وقبل السفك عوالي مساكينا أو نسوثرا دقيقة سوسمي أفويذ يغلين ويذ يفكاني ذا من نسن في ثمور التقبيل فنميرثنون La Kabylie, un territoire, un pays de femmes et d'hommes, libres, vaillants, guerriers dans l'âme et humains dans le cœur. La Kabylie, frondeuse rebelle, et particulièrement insoumise, mais jamais hors la loi, car la Kabylie est en soi elle-même une véritable loi, un système organisationnel inédit qui a même séduit les sociétés européennes et au-delà. Comme disait De Gaulle, chaque village en Kabylie est une petite république. Azul, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, nombreuses et nombreux, malgré la pluie, malgré la chaleur, le soleil, vous êtes toujours là. Azul ismourstaqvaylis, confiné, muselé par le colonialisme algérien, qui ne l'empêche pas que de revendiquer son droit à l'autodétermination, mais même de rendre un hommage à toutes les victimes tombées sur le champ d'honneur pour la Kabylie. J'ai une pensée particulière aujourd'hui, une pensée à tous les prisonniers kabyles, frappés par l'injustice algérienne. Ces prisonniers qui vivent et subissent l'arbitraire, les tortures, les viols et toute autre sorte de violence physique, verbale, harcèlement judiciaire. Nous sommes ici, place de la Bastille, place symbolique de la Révolution française, pour dénoncer haut et fort l'injustice qui s'abat sur le peuple kabyle depuis des décennies. Nous sommes au 45e anniversaire des Printemps Noirs. Oui, il n'y en avait pas qu'un seul. En 80, interdiction d'une conférence sur la poésie kabyle ancienne, initiée et organisée par le professeur Feu Mamri à l'université de Tizi Ouzou. La révolte contre cette injustice coûta au peuple kabyle 32 morts et plusieurs détenus torturés pendant plusieurs semaines. Printemps noir 2001, assassinat du jeune lycéen Massini Segermah dans les locaux même de la gendarmerie algérienne. La révolte coûta encore une fois un lourd tribut. La révolte coûte encore une fois un lourd tribut. 128 morts et
plus de 500 estropières avec handicap lourd. Nous ne pouvons pas s'arrêter à 2001. En 2021, le régime algérien, dans ses plans funestes, comme toujours, passe macabrement à la méthode de la terre brûlée. Donc encore une fois, la Kabylie volontairement incendiée. 498 brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, vieillards. Nous ne pouvons pas parler de 2021 sans citer les 38 condamnés à mort pour un crime orchestré par l'État algérien lui-même. Dossier vide, mais se retrouve dans les sous-sols des prisons dictatoriales algériennes. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie, grâce au MAC, grâce à la NAVAD et la Ligue kabyle des droits de l'homme qui fait un travail énorme, la voix de ces condamnés est portée partout dans le monde. Le blackout médiatique commence à se dénouer. Je profite de l'occasion pour remercier tous les journalistes qui sont là présents aujourd'hui. Il s'agit d'une question de temps. On réussira à les arracher des griffes de ces régimes coloniaux. Ils n'ont commis aucun crime. Ils ont juste exprimé leur amour, leur attachement à leur terre et leur patrie. Le droit, revenons au droit. Le droit à revendiquer l'autodétermination est non seulement légitime, mais aussi pleinement reconnu par le droit international et surtout ratifié par le pays qui nous colonise. Ils ont créé de la terreur, la peur. Ils arrêtent des dizaines, voire des centaines de Kabyles tous les jours dans les aéroports d'Alger. Parce qu'ils sont Kabyles, tout juste. Il est temps que la peur change de camp, d'unir nos forces pour défendre cette terre, cette Kabylie qui nous est chère à toutes et à tous. Telles qu'elles soient nos tendances, je sais ô combien nous la chérissons, cette Kabylie. Ce génocide identitaire doit absolument cesser sans aucune condition. أي قبايليين أودي بوبن أزرار الصفار غفياران نون كنوير ومرتي تساسي غسيالات تحسيبهم غفالي سيفير مرسلنا الدل البطل انت مهرسان تمرسل الزير يمين بالظلام ذاك البطل زوين يغلين في فيكس تبانت خاص ولا ما تعطل في فيكس ولا قرارة تفيد